Kusei number 3. Adam got Eve and the kurum yamba tok man mandan wakamak. Morom yamba te krinalok gaut ep tumbu indanguk endongan nanin marete jurungut tendulok kandang gaut duun getuk yapma kalembi kunguk. Ende tam nenandambi enguk. Basite watnam ngolok ngenang kompang getuk bien leriang wolok mesep nem nende maktok wen biangan kurum yamba te enguk mba eumbi nunguk. Nete watnam ngolok ngenang kompang bien leriang wolok mesep si wen kendem epna tendeng. Gan kurum yamba te ngenteng enguk. Kombang watnam bongup nan itak worok bien wen site nem nende kamak ba nem tege kande kamak nem senek nem kangbi kamdemak eumbi marete nunguk site nepek nem kamde kamak tambo site mesep wen nende makta dausi tomumbi kurum yambat en mok tambi nepek kendem ba kolan to kusei wen kam nande tomde kamak kurum yambat wen ip nande tere lakta tambi kamasip manda wendeng enguk. Tambi tamde komba wen kangbi nantungkuk wen komba waran wala kanggalakta nat. Tambi komba mesep wen nana lo kendem ba nande tomat indan demak tok kendem. Wendeng nandambi kanggalaktambi komba mesep wen epbi nanguk. Nangbi wapai wongkan pakukta endambo dep mumbi nanguk. Nangbi dausit tomumbi biak kungkemak wen kanandan dakrembi mayak tambi komba koi fik wolok sakte ble topbi temgamak. Tambi maim pumbi kwet busuk ngeumbi morom yambat watnam ganang bengelumbi Adam tamanat ende genggel nandangam. Nandambi kasembambi komba bongup singanang pasembangam. Tambi molom yambat ama ketengambi nunguk. Dok derok patang eumbi nunguk. Nak watnam ganang tokok genggel nga nandambi biak kureta tambi mesembi pasembli. Eumbi nungambambi nenantunguk. Biak kulang wunindang gandaklek nem kangbi dek nokok kemasip mandana wupi komba mesep nem nana lok gangut wen ikan tekem nangbek eumbi amalan nunguk. Dok tam nakata kuk tok namgung ende komba mesep wen namumbi nat. Tambi morom yambat tam nungombambi nenantunguk. Dak nektok kuseila untang tangang eumbi tambanem nunguk. Maret nep tumbuk kamalaumbi nat. Tambi morom yambat maret ngenteng nunguk. Dok untang tangang de tambi nak galamapi yalam manda ngenteng ganlit. Ila lok ba klina lok gaut endong nan nanin dek nonggande kukang tuap mesep kaplon lontep kungepi kwet kulung wen nanangga wakan nata kuka. Tambi nak tam get dek sep tembambi sitita kansak teta kundakam. Tambi untanganggot sitok komprensi tembo nisila kansak teta kumbi. Endok komprin len tokok kumbamga yalium kolauka. Tambi dek endok kesim mopoplenan siu kolauka. Tambi tamda ngenteng nunguk. Dek bangba mesep mat kukang nain woronda
nak malap wopum yosim gamambi pangkap gawarat ngot wembeng wangwam pa yapmekang tembintek wapaka kaurun takang dok galak nandukang gan endemet gambulun takngelok gemben palmeka tembi adam da ngandan nguk dak tamgalok man kemet klembi komba masip nem nanalok kemasip tanggam gut wunang kusay wala tembi nak daka tembi kwet pelon yara kamatit wun dak kukang tuap kenak kwambang tangapi nanangga tembu indawum nambeka wun kwet tembumbi koslek ba imosang wun krimoyan kusay wala lambumbi kena walinin nanang yaya met nambeka bianggan senok dak kokop natgan nanangga tumbu indawumbi kutang ngakap kwet kanang undanem ngaukang wolok tuap nekta nak kwet kulundeng gep tungguta dak kwet kulen senek wala tembi dak bendambo kwet kulen indauka tembi adam de tamen la nandum ende amatam kungkung siat ketek endok mengsi tembumbi wolok tuap endok koi if won kungulok kusay wontang ketungguk tembi molom yambat tonggaut yandepbi kulap epapi dasin mambupi adam maram dasisemumbi kungkam tembi molom yambat enguk yaknesi ama ende nini mok indambi kendemba kolando kusay won ip kanande tomla namkangbi enda kot suapi kungkung kwambang kungulok komba masip won bo takem nangbi papat kwambang kuk kusay wara tembi enda ama kwet tenden kwet wodok plongan kenaneuk tok nandambi iden watnam kanang nanin nemupi ep klekolum pembi ngangkam tembi kunguk kwambang kungulok kombawun kamayuk tok ende kakit komba membenat tambanem petak wakat nepek papapsiat engalo wandin kosi kerubim won iden watnam maim lambanan kandang yaplumbi ende telak kemasip tesemgalang